Bro, Jiboge, Nyamata, manuka Irina sakinya chwapu. Guhano wajipatiwe. Vie nizere ko ugiye kumbwira ibintu byunguka. Ubwo turageze koko shana twe atari yabishobora. Zini z'abastari bro. Bivuze ngo uri umustar. Of course. Nose ko nzanye n'abastari benshi mu Rwanda. Harimo none ngaho cyamara bagafashe. Ko nateye narya hiti nk'irihora. Ubwo bivuze ngo wabaza ikibuno cyawe bro. Bivuze ngo ki? None ndabyumva. Ubwo bivuze ngo ibyana nkamenyera Vie natwe bagafashe kera. Oya bro. Kaze nkwereke. Halo? Si washyizemo imiyaga bro. Halo. Wewe ko ngo wanjije ngo ndi kwita cyunamyira. Cyane rwose ni ngewe. Uri gukora iki se musasa? Ubu tuvugana ndimo ndabaga abantu batatu gusa nibahagije. Iyo bageze bamfatira nk'uwambaye umupira w'umukara n'ubururu. Cyangwa se inkweto y'umukara itagira amasogisi y'umweru. Aka kanya. Ariko wakijya mu kimbo cyabo. Kambikore nk'akazi. Tugende sha. Sefi washyiremo imiyaga. Hitamara ugushyira kongwe no gukora ku buryo buhana abana. Sefi, okay nta kibazo tugenda unyere ku kuntu bahana abana. Wewe kwambara kusha kichumu kumutura mabanga. Ndabaro nawe ufite umutwe wajyana ubugara wapigiye mu cyungu. Ariko amugana wasanga nawe bifite urani mu kuso. Ariko se mwababugita mu bundi mwagwanaga mupfike. Iki nana wose kibaye. Ngeze ndabizi ko ngiye kubona nkabona abandi akantu k'isura. Sana mwoyi. Akira. Wese wapfuye. Byihore ibyonkoreye birenze no gupfa. Ego shachi imfashe. Wema kuvuga icyo musazi. Ego shanziza umunwa wanje. Ninjye uri gusekera se. None ubu ngubu tubaye inshuti gusa muri muzwa. Gusa we nabonye uzi gukubita cyane tuza kugira chef wiseta kuko wajya umubitera n'abashinzi bajye batumenyera hano. Ahubwo se man, ko niri hano muri quartier nshaka icyana cyo gukubita nkaba nakibuze wandangiye. Kumbe bro kari kwazogenzerwa n'ibyana. Cyane rwose ni we miga ibyana. Ukaba watumye nkuhoma kandi mbona uri G. Nanjye nyine nasase nabaye nk'umutere warungurutse ahazaza. Tega mubwira rero. Iwawe utareta mushiki wa gara frere. Muravukana se? Tavukana se. Ubwo bishatse kuvuga ngo nawe uvukana na ya majini yawe. Bro shatse kunyita igini kandi ndaje mbikorera ko ndi igini. Ushigenda ufite n'umutwe munini. Ahubwo twikomereze bro. Ndangira aho hantu hari ibyana. Mva bro kangurangi. Nico cyo mungagara ariko. Kana bakubanza ushone nyine. Nasobye. Ase bro kuko nguko. Furuga subuyu. Ariko ibigori biba reka dukomeze story. Dukomeze ntari. Nawe urabizi ko ibyaha byo mugara bitajya bijye cyane. Ku munsi wagiye kayo ko kibishaka. Ibyo nibyo macaka. Kujya cyo ukosoma nko miliyoni 100 bwo nyine. Baba gwe. Woga kubitwa ari nko igiye nkora muri bank kugira ngo umbwire ngo yajya inkosoma miliyoni 10. Ibaze nawe. Okay, tugenera byibazo ngezeyo. Bro, Jiboge, Nyamata, manuka Irina sakinya chwapu. Manuka Irina sakinya chwapu. Tubabwire ko Jiboge burya yahageze. Kanahageze ngomba ko mutanga kayira. Man, umve babwire. Ibintu byo kureba abana mwaretse tukabireka tukigira hano. Uzimwe iki gipangu ziporo sibamo. Turetse ibintu byo kujya kureba abana twagenda hano tukiriramo boro kandi tukiboneramo ibice. Ubwo urimo gutinda. Okay, ubwo niva buze uko ikibura cyane. Ubwo bivuze ngo rero tugiye kugera ahanga harimo akageti kaba gapanzemo amafaranga menshi cyane. Urukumva? Ako muri kunera ubwo barwose. Uza amafaranga barimo. Wenda kubwira ati nugera muri bwibu. None wowe ufite agatwagira ngo nisonje. Ndakurahi. Uri ubwisanga uri ku kibungo. Gusa nyine ahanga ni kubanya kibungo, ubyumve ngo ni kubanya kibungo. Ahanga bagutwara ku muheha cyangwa se bagakuzanisha ikibuno cy'ihene. Ibyo shabi cyane hirya. Tujya kurya bo. Okay, muri ya miniya. Turi ya minira. Okay, ducike. Tiga upize ndangira ako kagati k'amafaranga kari. Buriya mini ushaka kutubanzirizamo. Ndiya mini. Yampaye inka ubwo urumva amabya yuzuye ikorovoye. Okay, nta kibazo. Ubwo nugerayo ugasanga bayateretse ku mugozi. Umenye kanga ugiye kwiba. Ni kubanya kibungo bakuzana kunyo y'ihene yewe nubwo watwara urwoye rwabo.
ntago waruheza ndakora. ese ko mushaka kunarwa no gushaka ko turya amafaranga. Okay, nta kibazo. Ubwo nimba wumva wiyaminiye ushaka kuyata hejuru bakayasama nakazi kawe. Ikibazo nuko uzagira umwaga gasama nimba atari nawe wanayafashe byibuze ngo narye byaramuka asubiyeyo. Ubwo nupfa nk'ihene nyine bikurebe. Ibyo birakureba. Okay. Dore ngaho hari agenda rero. Sigara n'utungira. Turasigara ducunga neza. Kurebera neza. Ucunga neza n'abura mabya. Turacunga neza mani batayamena. Karana karabine. Maze cyo kunywa amazi ndimo kumufite icyaka. Sikumbona cyakikurya cyatinze cyagenze gute? Reka ngende bura wasaga amafaranga yamubanye menshi amutwaza. Ugiye kugenda se? Natagenda. Okay, cyenda ndasigara ncunga nta kibazo. Ndasigara ncunga. Wewe ase nkaho ubonye icyo ukode buri kuza wigusha hari nk'agaca wasanga umwiye ngo usanze yafashwe n'uruhereko kandi uruhereko nta kuruzi. aho ndose ibintu nabanye. Ubonye ibikize? Uzi ko agera yarafashwe n'uruhereko. Uruhereko wararuzi kwagiye kuri. Wasanga usanze yararyamye ushura amafaranga kugira ngo ayazana nayatwaye mu mupira none ukaba usanze yamubangamiye ukaba utagirwa no kujya kuyamufasha ngo ayazane. Okay, reka ngende nyene mva buzibuka ikibuno cyanjye. Okay, nta kibazo n'upfa tuzibuka ikibuno cyawe. Ubundi we nta kamaro ufite. Ikibuno nicyo kiba gifite akamaro. Kintu ujye kumureba. Sundi ubungubu ngiye nsigaye hano ndi gukora iki? Wasanga bageze muri ka kadoro k'amafaranga akaba yababanye menshi babuze uko bayasohora bahambiriye ku mugozi nanjye nkaba ndangaho nakagiye kubasohoza. Ko hano hano ko bambwiye ngo ni kubanya kibungo. Wasanga byafashwe n'uruhereko. Hey, what happened? Kureka ngiye kureba nanone wasanga amafaranga yabibanye menshi. Ngiye kureba.